emakhaya botani igama lami ndingu kwambabala silapha namhlanje emcimbini omkhulu kakhulu kuzogujwa kuzojabula kusindwe ngobothole sicelebrate insizwa esiyazi sonke uSkweletu wangakithi othathe unumber 2 ku top 10 yoKhozi FM namhlanje sizothi halala khula njalo Skweletu siyakuhalalisela siyakuthanda kakhulu endaweni yangakithi specifically emzimkhulu simphathela abaculi abakhulu kakhulu abafana noKHUZANI obhujumbo nabanye engababalanga ngicela sihlale sizobona ukuthi kwenzakalani la emhlabani wakwaBombo eKrumuki. Ngicela usiphulisele ababukeli ekhaya. Asibingelela ababukeli bonke ngokuhlukana kwabo. Okhulumayo aphelele wakajama NJUZE kwezomculo siyabingelela nje kuyona yonke indawo kufinyelela khona eviki. Oh, bhuti wami siyabulela kakhulu kuba nawe namhlanje sibabonile ababukeli bayakuthanda kakhulu bayawuthanda umculo wakho. So sicela usiphulisele imessage namhlanje silapho ukuzocelebrate ubhuti wethu osikhuthazayo kakhulu ukuthi siyayibona lento yalomculo iyasebenza abantu bayawuthanda umculo kaMaskandi. Ngicela usikhuthazele nje yena sizokwazi ukuthi siqhubeke sixoxe nawo. Soqala nje ngokubonga kakhulu kubabukeli emakhaya ngesupport enkulu abayenzile ukweseka umzimkhulu ukuze kwazi ukuthi sihambe sibuye nawo number 2 siyabonga kakhulu nanokuthi bangagcini kuSkweletu baqhubeke nakwabanye abaculi ngoba abaculi baningi kakhulu emzimkhulu siyakubonga lo ngikhuthaza nje ukuthi baqhubeke basisupport soqhubeka nathi senze okufanele njengabaculi. Alright ngiyabonga kakhulu futhi abantu bayawuthanda umculo wakho sicela ukwazi ukuthi thina njengabantu abawuthandayo umculo wakho sithola phi kanjani on social media sithola kanjani umculo wakho si-download on which platforms? Umculo weNjuze kuyatholakala kuona wonke ama platforms womculo nje jikelele nako YouTube uma ufisa ukubukela ama video ulalela izingoma kuyatholakala nje kubona konke kuyatholakala you just type in NJUZE bese NJUZE kuzovela konke mina ngedwa vele NJUZE lapha emhlabeni. Ubhuti wethu esimthanda kakhulu UMjolisi futhi siyakwamukela ukuthi TV. Ngiyabingelela kakhulu UMjolisi silo samathike ebingelela. Madodana silo samathike futhi siyajabula namhlanje kuba nawe siwuvile umculo wakho umnandi kakhulu. Siyajabula ukubona abantu abasha beyithanda lento beyisondeza eyomculo kaMaskandi umculo wasekhaya. Thina siyawuthanda kakhulu singabantu basemzimkhulu singabantu abamnyama. Sicela nje usisendele imessage kubhuti wethu lesimcelebrate namhlanje because umuntu esenza ukuthi sibe khona la ubhuti wethu uSkweletu. No engicabanga ukuthi mhlawumbe namhlanje njengoba silapha ngisiwalela ke mina emzulu wandele eKolisigodi kodwa njengoba ngilapha namhlanje sizo appreciate uSkweletu ufana wakhona la emzimkhulu. Okuvana kwenze kahle kakhulu njengoba lapha ku top 10 yokuhlukanisa unyaka okuyinto engajwayelekile njengomuntu ongangathi uphuma unombolo 2 okumsebenzi lowo omkhulu kakhulu mangabe ubheka mhlawumbe endimeni kaMaskandi. So engakusho nje kuye ukuthi ngokwethu thina siphumelele siyazi ukuthi siphumelele njengoba sila namhlanje ngoba sikola namhlanje ngoba asizele ukuzocelebrate ukuthi siphumelele siwuMaskandi. So ngokwami njengoba silapha ukuthi yinkabi isebenzile kakhulu ngoba silapha sizo appreciate yona umsebenzi wayo awuqhubeke uya phambili nathi sinayo ngemva kwayo soqhubeka sisebenze kanzima ukuze sikwazi ukuthi yonke into igcine ihamba ngendlela. Futhi siyabonga kakhulu siyafuna ukudlala nomculo wakho ku TikTok siyafuna ukwenza ama videos siyafuna ukuthi uqhubeke ku trend bakuthola kanjani abalaleli abafana nami abakuthandayo kakhulu ku Facebook mawubheka uMjolisi SA uzomthola ku TikTok uzobheka uMjolisi_SA kanjalo na ku Instagram MJOLISI_SA kodwa ke vele uMjolisi kusayilo phambi kwenu kuphela lekho umnews akho mawubheka uMjolisi nje silo samathike uzothola futhi ababukele emakhaya bathi bayakuthanda kakhulu ngicela babonise ababukele emakhaya ababukela ukhaza njengoba seshilo seswami nami ngithanda kakhulu futhi ngiphuma le background ngenxa yothando labantu. Udwami siyabonga kakhulu ukubabona abantu abatsha beya nayo lento benyuka nayo le eyokuthanda umculo
kaMaskandi. Futhi wamdicela ukhuthaze nabanye abantu ababona ngathi lo mculo ngumculo wamaqaba emakhaya. Ubaxelele into yokubana it's all about our roots. Bafowethu lento imsuka wethu ubuntu bethu ngicela abantu kakhulukazi abasafisa ukungena bangene futhi ngenhlonipho bazi ukuthi umculo lona uyinto yokhokho nomkhulu bethu asebadlule emhlabeni kudala. So sihloniphe singenzi ngokuthi sodelela sidume ngokudelela kodwa senzele abantu okuyiyo sikhulisa isizwe sijabulisa abantu siphinde siyale futhi siduduze. Ngiyabonga. Futhi siyabonga kakhulu ngicela sibongele abantu abavotile ukuze namhlanje nibe khona apha ningabaculi esibathanda kakhulu bakaMaskandi. Kakhulu nje bafowethu ngifisa ukubonga abantu abavotile bevotela uSkweletu ukuthi abe unumber 1. Mina kimi unumber 1 angifuni uqamba amanga. Nakumina komunye singasho ukuthi number 2 mase sifuna ukuyikhokhisa inhliziyo zethu. Kodwa mina inhliziyo ngiyayelelisa ukuthi ngithi uSkweletu unumber 1. Futhi siyabonga kakhulu siyawufuna lo mculo wakho siyafuna ukuphinde siwumamele siwufumanaphi? Umculo kaKhaza usholakala ku-YouTube channel yakhe ungena nje usearch uKhaza la uzothola khona umsebenzi kaKhaza wonke. Ngicela abantu bawuthenga umsebenzi wami baphinde bangilandele ekhasini lami la Facebook uKhaza bese ba uStroke bese ba uSA. Yeah.
Bujumbo ulapha namhlanje sizo celebrate number 2 last year ubungu number 2 ndicela nje ukusithatha usibeke into yokubana how is the feeling ngicela ngibingelele igama likaJessica lami nguJumbo ngiyathanda nonke nibukile le video le engidlulisayo nje ngiyathanda kakhulu bafowethu ngaze ngajabula ngijabulela umfowethu omncane uSkweletu wangasekhaya othole uposition 2 kwi-top 10 yomsakazo wethu cause FM luhamba phambili elu number 1 kuzo zonke iziteshi ezikhona eSouth Africa sithole ithuba lokuthi umfowethu abe kwi-top 10 so wasephuma uposition number 2 siyabonga kakhulu siyazi lama video azofika abonwe nabaphathi be-top 10 bafowethu siyabonga ukuthi sikwazi ukuthi lokho enitomu ingoma zethu zingene lapha njengoba sithole uposition 2 si happy kusikhuthazile kakhulu that is why si celebrate akuthina kusho likhulu ukuthi sithole uposition number 2 siyazi ukuthi izinga lethu liyenyuka la ngikhona namhlanje ngangingacabanga ngoze ngifike nami ngathola top 10 ku-top 10 ngathola uposition number 2 ngiyajabula amakhona umfowethu omncane futhi othola uposition number 2 that is why besilana boKHUZANI sizothi halala Skweletu le number inkulu siyayi-appreciate siyacela abantu bamsupport uSkweletu bamse phezulu kakhulu nakuqala bamsupport uzokhipha umsebenzi wakhe omusha uKHUZANI nomsebenzi wakhe omusha bawudownload uJumbo uzokhipha umsebenzi wakhe omusha bawudownload siyabonga siyamcelela ke futhi ukuthi abaphathi bemicimbi bayibone leli qhawe lifikelele kuwo wonke umuntu ohleli emcimbi bakwazi ukulibiza ligudi kakhulu uNkulunkulu uyalisebenzisa kakhulu balinikeza indawo yalo nathi siyawucela futhi umsebenzi siyabacelela uKHUZANI umsebenzi bonke abaculi base South Africa siyacela babe busy babhukhwe umculo yonke siphila ngawo siyanthanda kakhulu sibonge nabantu bakwaBombo emzimkhulu la salwa khona ekhaya abaphume ngobuningi bethu abahleli bejabula ongeke ubezwe bethi ingane uphuma number 2 ingane uphuma number 4 abajabulela nje lo number esuke siyitholile bajabule bagijime nawo bajabule ubona begcile ground namanje si happy ngo number 2 siyalicela futhi elinye ithuba siyaqhubeka siza e-studio sikhiphe ezinye ingoma halala emzimkhulu halala Bujumbo siyabonga kakhulu ngokuthi usikhuthazile siyayibonga inhliziyo yakho ubuyiperform ingoma ezindaweni ubuyishare siyabonga kakhulu ukuthi ama viewers wakho nawo acontributile kakhulu buthi uNkulunkulu ayibusise inhliziyo yakho siyabonga kakhulu uNkulunkulu ababusise sibongele futhi ke neBig Nas ukuthi unumber 1 wethu besidla number 2 siyayibongela kakhulu next year sizoyidlula na kanjani ngenzeka ngene mina ngenzeka ngene uKHUZANI ngenzeka ngene uSkweletu ngenzeka ungene bonke abaculi on navigator ba nje kulonyaka kuzoculwa bafowethu sibonile futhi i-top 10 esiyayi-enjoya manje ayimnandi kakhulu izinga lomculo kumnandi South Africa si happy sibaculi futhi ngiyabonga kakhulu ngicela ube nosuku oluhle ungayeki ukwenza kahle God bless you babuka abantu le channel ba subscribe siyabathanda kakhulu mabebona nje ngicela sakade wethu uma bebona leli page leli igama le TV yathi into noni iDreamon TV yes okay Dreamon TV ipage la ngasekhaya emzimkhulu manilibona nilike nilishare lihambe lidume liye phezulu God bless you I love you uJumbo wena nkosi uyazi ngithanda kakhulu futhi Skweletu abantu balapha bakuxhagile abantu bazokuthanda abantu bazokusupporta abantu bazoba happy bazojabula nawe sicela usichazele nomba we-top 10 ukubabonga kangaka abantu ukuthi bakwenzele umsebenzi omhle kangaka ngicela nje ukhulume nabo emakhaya uphosa amazwi ombongo ukuthi na next time uyacela ukuthi into kanjena ingayeki ukwenzeka ngibonge kakhulu nje la ngena namhlanje siswama ngifuna uqamba amanga I'm so surprised indlela abantu abaphume ngayo bezo celebrate kanye noSkweletu of which ngitheke uma ngabe sihleli nabanye abafowethu engabala khona ubhuti uJumbo nobhuti uSiqhamo wakanyangiwe nobhuti uKHUZANI ngase ngithi no nginesifiso sokuthi angenzele abantu bangasekhaya into enhle just to show them ukuthi sijabule kangakanani ngendlela abenze ngayo because bakwazile ukuthi basivotele ngemali zabo besingazange sikhankasa ukuthi siphume siye door to door kodwa bathe mabezwe emsakazweni ukuthi kukhona into enhle kangaka involve umuntu wasemzimkhulu basebethi no nabo abathenga ama-airtime and then bavote so sizobonga namhlanje ngoba ngangishilo vele uma qala ilokhu ngento ye-top 10 ngathi no it's either ngiphuma uposition 10
noma uposition bani ngizobuya ngize ekhaya ngizobonga ngoba abantu bangasekhaya sebekhombisa ukuseseka okukhulu kakhulu ngicabanga ukuthi uyambona uSkweletu ukuthi ukuphi manje la ekhona so isupport yabantu bangasekhaya buka nje ukuthi bebephume kanjani namhlanje beze entweni ekuthiwa i-celebration kaSkweletu uyayibona nje so ngiyabonga kakhulu ngiyacela abantu beqhubeke besivotele makukhona ezinye izinkakha ezama competition noma zama award esizitholayo bephinde futhi bengakhohlwa ukuthi bephinde beseseke uyabona nje kukhona ubhuti uJumbo ubhuti lo engibukela kuyona engikhuluma naye yonke into ayikho into engayixoxa nobhuti uJumbo lithatha ama advices kuyena so ngiyacela beqhubeke bemeseke noSkweletu beqhubeke bemeseke nazi ukuthi njengoba sila sizoveza igama lendawo yangakithi ukuthi siphume emzimkhulu also siyibantu abakanje nako esiza nabo kubantu. Buti siyayibonga kakhulu inhliziyo yakho ukuthi ungabakhohlwa abantu abakuvotele ungabakhohlwa abantu abakususile kule ndawo kade ukuyona bakubeka kunqanaba eliphezulu empilweni. Buti wami siyakuhalalisela kakhulu specifically siyi-Dream On TV sithi ungawuyeki umsebenzi omuhle obhuti osebenza nabo ungayeki ukubahlonipha ungayeki ukubukela kubona ningakhohlwa futhi kumane nibuya ngasendaweni yangakini nizotshala lo msebenzi omuhle kangaka abantu abawuvotelayo siyanithanda kakhulu siyanihlonipha futhi siyafuna ukunibona nilokho niqhubekile njalo siyajabula ukubona iSouth Africa iyazana nabantu basemzimkhulu unumber 2 akuyona into yokuqala yenzeke emzimkhulu siyakuthanda kakhulu siyakuthanda sizocela nje usivalelisele kubabukeli kethu emakhaya ubatshela ukuthi bangayeki ukusupport umculo wakho bangayeki ukufollowisha on social media pages ubatshela ukuthi utholakala kanjani. Ngikhona lapha i-page lami iBorn Free Skweletu Chiliza ngikhona futhi ku TikTok Skweletu ngikhona ku Instagram Skweletu Chiliza abantu bangangifollowa lapho ngiyabonga kakhulu ngibonile ukuthi abantu bangasekhaya bayangithanda futhi bayangeseka ngibonge kakhulu futhi nako wonke amaciko akwazile ukuthi afike la ezoxhasa umcimbi ngiyabonga kakhulu bafethu ngoba ngiyazi ngizobona ngiyabonga kakhulu isandla sedlula ikhanda ngibonge kakhulu kubhuti uJumbo bonge kakhulu kubhuti uKHUZANI lo mcimbi bonge kuze wenzeke ngaphandle kwabo ngiyabonga. Ngicela nje ushaye ngalo muntu owodwa osowudume kangaka iSouth Africa yonkana bese siyaxhosha eziDream On TV. Hayiwe bafethu yena umjolo uyanehlula siyofela khona samadela oh wow lo mjolo uyasehlula siyofela khona samadela kumane mjondolo. Sithi ke bethunana siyabulela kakhulu ngento yokubana niphumile ngobuninzi benu nazo usupporta lo mcimbi omhle kangaka zeningayeki izandla zidlula ikhanda sibamba ngazibini kubo bonke abantu abakwazileyo ukulenza ixesha bazofika kule ndawo siyanithanda igama lami mnandi nguAmlundingo wakwambabala. Don't forget to subscribe on our YouTube channel so that uzawukwazi ukubona imisebenzi emihle esiyenzayo siyi-Dream On TV. Go to our Facebook page usearch Dream On TV thina sizawuqhubekeka sikuphathele izinto ezinhle okwangoku ndisagoduka bye.